Na ndi asuni mawatho ma ateti na ituti kwatha kunengerelia mauvo tondo makitika na mauvo mate makwikisya ngaliko imwe tuthinga Kangundo Muyumbe wa Kangundo Fabian Muli niwakulya Asyai vamwe na alimu kuikiithya kana ivindani amanyiw'a kuma isioni kivathukan'yo mavitie mutiani wa Kcpe nesa nimalika masukulu ma sekondali na kwianisya ndoto Syoo na mena maumu ilovia sya usomethya kwiyumilya na ukwata utethyo. Uneni wake uyongelwa vinya ni mwene kivila wanzama ya alimu anene masukulu sya musingi sub-countini ya Kangundo John Ndambuki. Ulaweleseka kirito cha manyiw'a no nginya kikakwatwa mbau. Boni mutisya no kutuvuvia uvilingi. Niwe wathi ula wendena ino na manyiw'a na seiyo vamwe na alimu masukulu ni kivathukan'yo va Kenya itina matokeo kana mausungio ma mutiani wa kilasi cha nyanya ala methiwa mumwa muthanyani wayo na yunthi no nenanya na manyiw'a masukulu ni kivathukan'yo nimeonanya kana mena ndoto nene cia kwianisya itina wa mausungio na maundu ma kisomo. I've scored 419 marks in my Kenya certificate of primary education and I'm very happy to have scored 419 because that is a very wonderful mark. And I aspire to be a neurosurgeon after I complete my secondary school education. I'd like to join Maumu High School, pursue my dream of becoming a pilot. Ondola ingi matania itina wa kwikanesa na kwithwa na wendi wa kwiyendese nthini wa maundu ma kimikalile kivo kisomo. Total of 394 marks, which was not quite easy. It is because of hard work that I got those marks. I would like to go to Machakos Boys. And when I grow up, I would also like to be an architect. Muyumbe wa kilombunge cha Kangundo Fabian Muli ni wathingirila kana no nginya seiyo vamwe na alimu makethwa laini wambe kukwata manyiw'a moko kithya kana ala mavikiano mina mitiani ya kilasi cha nyanya nimalika masukuluni na kumesuvya na maundu ala matonya kutilela kisomo cho kati meva maundu makoneti ilovia kana visi wa masukulu aendekethya kwithwa maikulya utethyo ala mavikiana kuemewa ni maundu ma kisomo. Isiitete resort sia form 4 na ingi sia standard ineumi kila tukwasya Kangundo jitu to need 100% transition kwa uketha Asyai maitu Syana sionthe si standard 8 tejo umbanie sionthe si form 1 pe Syana si grade 6 ila si junior secondary grade 7 kwa ukela ndo na kuya mono Asyai bumani sisi ana isu mundu wa skulu nekana ito tumbanie school fees to Syana basari wetho ingi makulya siku kithya kana amanyiw'a ala memesini mena undu wa kwika omende na kuyumbanisya kulika masukulu na kwikithya kana ileko syo ni ngwatanu na kumavetana na itindo nthuku kana mizo ila itonyo makwata ivindani ila memesini kila kingi tutorwa ni ukulya sya Syana si ku misini Syana itu si engage onetha sietha utethesya we wake musini kana kwika maundu ma utethesya ki family tikaeke Syana situ silike maundu ni mautu wa muno kulelo ni tulo kana ino niyo generation atikwetia leadership ya future. Na kimwene kivila ngwatanio ya alimu anene masukulu sya musingi kana Kcpe va Kangundo John Ndambuki niwetho imakulya Asyai vamwe na alimu kwikianga kithito kwikithya kana amanyiw'a onthe ala mamina kilasi cha nyanya nimalika sukulu ni sia sekondali okielelo ni kinene cha kukilanja kisomo na kwikithya kana amanyiw'a onthe mena undu wa kwikwatia nthini wa uniwo. As the chairman of Kcpe Kangundo sub-county, I would like to say that though there was a lot of issues with the COVID-19, we managed to work very hard and to complete the syllabus on time. And I would urge all the parents and even our learners that now as schools open next term, we expect all the learners to join Form 1 because of the 100% transition. We need all the learners to go to school. So we want to urge all the parents for that 1 month to go round and make sure that you have enough school fees for your learners because we want all the learners to go to school. Thank you. Na mwalimu ingi nimethwa maelesya kana ni ivindani la mena maumu maingi ona kwithwa masukulu maingi mavikie na kwikanesa ko nena muvea na ondo Syana sietha sia weta nengo itongea muvea Syana ila si standard 8 nondo despite kana okwitha kwina mathina maingi Syana isu si Syana sia omensyo si Syana si na discipline ze olo na nengine manamba thite nimekwika nesa nondo skulu wa manata no vikie pando tutana tutaila eva tuvikite Syana ni kwatie max manana for the first time kana yambe na kiu chonde
chumanete na cooperation ya alimu, Syana, Asyai na stakeholders alange onthe. Amwe mathana kana ni mende na ovaka vyukuli na kuikiithya kana ndoto cia amanyiw'a ni ciania na kuikiithya kana isio mbingi na muno cia ukamba kisomo ni chavikia na kukilanga ombe wa vala kivikite na kuvika vautu asiangainata iwo muno pyo. This is fantastic to ya kwato ukathithia ma nini ya mbe na ithi twina moyo mwingi muno pyo. Mwalimu witu twimu appreciate pyo na twenda mukilya yu muno twenda mukilya muno nikenda kisomo kathithia ma kiukile muno ni tuhaimite 450 ngai atutethia twekala na mwalimu. Alama ambazo tunajifunia na tunasema ni shukrani sana na kuwahimiza walimu waendelee kufanya kazi yao bila kusukumwa ili tuone tukifanikisha wanafunzi wale wengine tumesalia nao. Na tiona Syana yeka nesa na Syana ile Ivitie kula Syoo siendeke nesa nikenda une wa une siethwa syandu mautethia ntheya itu na kwitethia vingi wa mavuku mava kaunti ya Masaku nyeneta waboni mutisia